Abari kutendeka timu zombi bahire indekateka zabo ahamye to kwitabo mizano nkeji cyo kubanzanira baretera cya kabiri baretera takora aseno bakuwe kuko biro bako bari yashaye bari ya training zibanchi manyisa ngo abantu batekateka mpira ize aiza kwa training no kuzana mpira no kwetunga yambe myeto butatekateka zo mitsembi ko kwiba atobwiro kucyatwa tuyahakora training abana tubahindura bize nanambiri yabo kubaherese atobwiro kucyatwa tuyana ujya mu kubatura muza support atinke mijozi twatajine amwe umbazani borekera habwe nchemenyeto eshemerere kubane tabo mpakezi kandi no gukora exercise ni sima side zone zaza no mpira konka okuchira byona ni nsima timu yanje kandi nimba higa bongera ufite amamani tungure talents zecwe kashita umupira kuyamba hakombe kombiri kugezaho kuyamba umuntu yaba nakira kufuna urwire butari umwenda bumwe ngashukari pressure so ezendwara no basa kuzicontrolling aho kiri umyeto kinamani gukora exercise n'ekindi no relaxing mind wabo in stress n'ibindi bintu byo kweshaniriza nkebyo. Honorable Wilson Karenge uri umunyeshengero wa Nyabushozi omugamba hanshonga y'eminyeto okwitabo mizano yagira ngo bashemerere kuzanira okuze talanta zabo kutari kwendana abantu bazaka ba Ronaldo bakamisinga bareba mu ba Messi oha aba quite nice friendly put the ball down develop talent cyo turigire twihemu abarazande district mu hati turuhure ryo mu Ankore competition tandika noro akasha tunubazo mu kampu buri abantu bakupikinga ahabo mu kago mutahendana muzana abo koro mu kago muzana abo developing talanta zanyu muzana abo kombiri ninde barabona tandikana no ku 10 ntutandikanya Bushozi Cup tournament so ntubahereza 2 weeks egombora yonka kuzana emiruka okay timu yegombora then timu yegombora ikazana na ganda magombora Job Kato awa Sky TV ya Genshonga omuri Kiruhura Mugandi hagebye mizano aba fufa barangirire okubehireyo